Mleko jeste hrana na kojoj smo odrasli. Kod nekih ljudi i u nekim stanjima ono može biti i izvor zdravstvenih problema, ali ne svako mleko. O tome zašto i od kojih životinja mleko može biti opasno po zdravlje, kao i kako naša autohtona rasa buša može dobiti na važnosti, portal Fari razgovarao sa stručnjacima humane i veterinarske medicine. Profesor dr. Borislav Kamenov je jedan od imunologa koji već duži vremenski period ukazuje na lošu stranu kravljeg mleka. Dugo vremena smo mi razumeli da mleko nekada može da daje određene smetnje, ali je to manje više najčešće vezivano za laktozu, pa je tako poznata ta takozvana intolerancija na laktozu, pa su napravljena neka mleka bez laktoze, pa postoje neki enzimi koji vare laktozu, koji se daju ljudima koji imaju smetnje od mleka. Međutim, u poslednje vreme sve je više saznanja da i ta intolerancija na laktozu, ali i mnoge druge stvari imaju neku drugu pozadinu, koja se manje više uglavnom odnosi na kazein i to na beta-kazein. Znači, u kravljem mleku mi imamo nekoliko vrsta kazeina. Imamo alfa, dve kategorije, imamo beta, imamo kappa. Znači, to su belančevine koje se nalaze u mleku i koje su značajan nutritivni sastojak za ishranu životinje, odnosno mladunaca koje ta majka doji, u tom slučaju tele kad je u pitanju krava. Međutim, ispostavlja se da svi ti kazeini ne mogu da budu dobri, ali mogu da budu i problematični u smislu izazivanja nekih simptoma. Mi danas zasigurno znamo da mnoge bolesti, od kojih su i one najteže, govorimo o alergijskim bolestima, govorimo o autoimunskim bolestima, govorimo o hroničnim inflamatornim bolestima, govorimo o bolestima koje se tiču centralnog nervnog sistema, što je danas postalo vrlo često, imaju veze sa ishranom kravljim mlekom, posebno nekih vrsta kazeina. Znači, beta-kazein imamo dve kategorije. Imamo A1 i A2 kazein. Dr. Kamenov ovako opisuje štetan uticaj A1 beta-kazeina iz kravljeg mleka. O čemu se radi zapravo, zašto je A1 kazein štetan? On daje metabolizmom jedan produkt koji se zove kazeomorfin. A taj kazeomorfin, kao što mu ime kaže, ima neke sličnosti i efekte kao što su to opijati. Znači, takav kazein može da ošteti sluzokožu creva i kada ošteti sluzokožu creva, onda se remeti pasaža, onda se remeti propustljivost. Kad se poremeti propustljivost, onda se sve više toksične materije ubacuju u organizam, a ne prolaze kroz creva. I tako da u poslednje vreme počinje sve više da se priča o takozvanom sindromu curećih creva ili kako to se zove na engleskom gut leaky sindrom. I za taj sindrom se u stvari vezuju skoro sve hronične bolesti, na kraju govorimo i o većoj učestalosti malignih bolesti. Ako bi se čovek hranio alfa-2 kazeinom, po svojoj prilici učestalost takvih bolesti bi bila značajno manja, možda čak i ne bi postojala. Jer je pokazano, to je naročito istraživano u Australiji, naročito istraživano na Novom Zelandu, gde su genetskom selekcijom i genetskim ispitivanjem napravljene takozvane A2 krave koje izdaju samo A2 kazein koji ne daje te neželjene efekte. Znači, krave sa tih farmi se muzu i postoji distributivni centri koji prodaju samo A2 mleko koje nema te neželjene efekte. Mi znamo da je industrija mleka, da kažemo, za decu prepoznavala taj problem i onda se pravila hipoalergena mleka, vršila se hidroliza, izbacivo se kazein, koristila se manje više surotka. Po rečima ovog istaknutog imunologa i pedijatra, A1 kazein iz kravljeg mleka ne utiče isto na svakog čoveka. Neće svako da ima problem sa tim kazeinom. Neki ljudi imaju, a neki ljudi nemaju.
zapravo manji broj nema problema, ali određeni broj ljudi ima problema i za njih bi bila velika stvar da se da se uzima mleko od krava koje imaju A2 kazein. Profesor Kamenov, nažalost, ukazuje na to da se u većini slučajeva A1 beta kazein zadržava i u mlečnim proizvodima. Šta se dešava sa proizvodima od kravljeg mleka? Pa to što važi za kravlje mleko, to nije bitna forma proizvoda, bitno je da li je to A2 kazein ili nije A2 kazein. Ako se kazein na neki način razloži, što se recimo pravi u industriji mleka za decu, gde se pravi hidrolizacija tih proteina, onda oni ne moraju da imaju neželjene efekte. Ali to verovatno neće biti ni potrebno ako mi imamo krave koje proizvode mleko sa A2 kazeinom. Dakle, i kiselo mleko, i jogurt, i sir, i svi proizvodi jednako su štetni kao što je i obično mleko. Tu je malo došlo do zablude zbog laktoze, jer se sve vezivalo za intoleranciju na laktozu, pa se onda reklo, ako se laktoza pretvori u kiselinu, onda nemamo problema. Pa se onda nadovezalo da mi ubacujemo u probiotike, evo vi imate neke takozvane probiotske jogurte. U suštini tu mi ništa nismo uradili suštinski, mleko ako i dalje A1, a ono je sigurno A1 ako ga vi na jednom mestu proizvodite i mešate i od krava koje su A2 i koje su A1 i koji su i A1 i A2. Prema tome, to bi moralo, pored selekcije odgovarajućih životinja, da se pravi odgovarajuća organizacija sakupljenja i distribucije takvog mleka. Postoji li starosna granica do koje treba piti kravlje mleko? Vezano za uzrast, u principu mi u pedijatriji kažemo mleko treba da se pije dok dete sisa. Sve životinje piju mleko dok sisaju. Ali u principu može i kasnije da se koristi mleko, samo ako se vodi računa da taj čovek nije osetljiv na A1 kazein i ako koristi A2 kazein, onda može i kasnije da se koristi u životu. Nadu da ipak ima kravljeg mleka koji neće nepovoljno uticati na zdravlje čoveka, daju saznanja da pojedine rase krava luče mleko bez štetnog A1 beta kazeina. Interesantna je priča da taj A2 kazein izgleda da ne daje te neželjene efekte kao što daje A1 kazein. Pojedine krave koje su ispitivane, naročito kad se radi o kravama koji su u Aziji i u Africi, uglavnom daju mleko sa A2 kazeinom. A A1 kazein daju u suštini one krave koje daju najviše mleka, a to su upravo one koje su selekcionisane, koje mi vrlo dobro poznajemo, a koji dolaze iz zapadne Evrope i koji daju A1 kazein. Ali eto, vidite, sada se pojavljuje mogućnost da se izaberu krave koje prave taj dobar kazein, a što se može genetski da dijagnostikuje i čak da se odgovarajućom selekcijom izaberu krave koje će proizvoditi samo A2 kazein. To bi bila velika stvar i to bi bilo značajno za prevenciju različitih hroničnih bolesti. Upravo na toj velikoj stvari se angažovao Fakultet veterinarske medicine u Beogradu. Marko Ristanić je asistent na istoimenom fakultetu, a tema njegovog istraživanja i doktorske disertacije je upravo A2 genotip krave. Ovaj doktorant zajedno sa svojim mentorom, profesorom Zoranom Stanimirovićem, proučava genom buše kako bi utvrdili u kojoj meri ova rasa može biti izvor mleka koji neće imati ta štetna dejstva kao takozvano A1 mleko. Skoro 40% ukupnog broja goveda rase buše u Srbiji nalazi se na području opštine Dimitrovgrad, gde Fakultet veterinarske medicine ima i svoju nastavnu bazu za planinsko stočarstvo. Mi se nalazimo evo već treći dan u ovom kraju. Najpre smo stigli u našu nastavnu bazu u Gornjem Krivodolu. To je nastavna baza Fakulteta veterinarske medicine koja postoji već 11 godina. Tu smo se stacionirali, a cilj našeg dolaska je uzimanje uzoraka krvi, dlake i, ako se može, drugih ekskremenata, recimo i mleka, od životinja koje su nam u ovom slučaju interesantne. A reč je pre svega o bušama koje pripadaju zanimljivoj autohtonoj rasi domaće stoke ovog područja. Buša kao naša jedna od autohtonih rasa goveda
predstavlja blago genetičkog diverziteta. Smatra se da sve stare autohtone rase krava na svetu posjeduju taj, laički rečeno, stari primitivni gen za jedan protein mleka, takozvani beta-kazein. Taj stari gen se smatra da je bio A2 tip kazeina, međutim, domestifikacijom goveda samim, pogotovo na tlu Evrope, došlo je do takozvane tačkaste mutacije gde je taj A2 tip beta-kazeina posredstvom tih mutacija izazvao stvaranje A1 tipa beta-kazeina. A1 tip beta-kazeina može da izazove mnoštvo problema. Literatura govori o tome kako tokom digestije tog lošijeg tipa A1 beta-kazeina u organizmu se stvara jedan opioidni peptid koji je čak 10 puta potentniji od morfijuma. Njegov naziv je beta-kazomorfin 7 i on se vezuje za Mi delta receptore na raznim organskim sistemima, kako imunološkom, respiratornom, digestivnom, kardiovaskularnom i mnogim drugim sistemima. Utvrđeno je da prevelika konzumacija mleka koje sadrži ovaj lošiji tip A1 tip beta-kazeina može da izazove, odnosno da pospeši razvoj dijabet tipa 2, raznih koronarnih oboljenja kao što je ishemija srca kod odojčadi, pa i razne psihičke poremećaje kao što su šizofrenija, autizam i tako dalje. Zna se da sve komercijalne visokomlečne rase goveda većinom produkuju taj lošiji, odnosno A1 tip beta-kazeina. Zašto smo mi zapravo ovde i šta je naš cilj celog ovog istraživanja, odnosno istraživanja moje doktorske disertacije? Cilj je da utvrdimo, odnosno potvrdimo hipotezu koju su već drugi postavili u svojim zemljama, odnosno svojim državama za svoje autohtone rase goveda, da te autohtone rase, stare primitivne rase goveda sadrže isključivo A2 tip beta-kazeina. To bi bilo jedno veliko dostignuće kako za našu državu, samim tim što bi potvrdili još jednom i naučnoj i široj javnosti koliko je zapravo buša jedno blago nacionalno koje posjedujemo. Evo, mi smo ovde već nekih 3-4 dana i verujte mi, ja koji sam veterinar, sve više se oduševljavam svaki put kad vidim, kad dođem ovde, kad vidim to prirodno bogatstvo, kako te krave izgledaju, dakle one kao da su ostale u nekom praistorijskom vremenu i mi to stvarno moramo negovati i naš jedan mali doprinos svoj toj održivosti biodiverziteta naših rasa, vrsta životinja i određenih autohtonih rasa životinja je upravo ovo što mi radimo. Dakle, to je istraživanje u kome ćemo mi želeti da potvrdimo, a ja duboko verujem da buša kao takva rasa posjeduje isključivo taj A2 tip beta-kazeina. Istraživanje doktoranta Marka Ristanića može dati konkretne smernice za komercijalnu proizvodnju takozvanog A2 mleka, što bi predstavljalo jednu inovaciju za područje regiona. U nastavku samog istraživanja negde kao zalog za budućnost planiramo da oformimo stada koja će proizvoditi isključivo to mleko. Ukoliko to budu buše i ukoliko one sadrže samo A2 tip beta-kazeina, ona će naravno proizvoditi i to mleko, međutim ono što mi takođe imamo u cilju, a što je takođe i deo mog istraživanja, je da ispitamo i naše simentalce i naše istočno-frizijske krave i da vidimo kakvo je stanje kod njih što se tiče genetičkog materijala vezano za beta-kazein i upravo smo u toku pisanja jednog projekta koji će se vrlo brzo i realizovati, gde želimo od tih visokomlečnih goveda da napravimo jednu selekciju, da napravimo jednu bazu goveda koje će proizvoditi, dakle da napravimo jednu selekciju gde ćemo izdvojiti ove koje proizvode samo loš tip kazeina i da izdvojimo ove koje proizvode samo A2 tip beta-kazeina, kako bi napravili mlekaru i kako bi ljudima ponudili neki nov, inovativan proizvod na našem tržištu. Mi imamo sjajnu saradnju sa Fondom za inovacijnu delatnost Republike Srbije, gde smo već imali jedan inovacijni vaučer u kome smo ispitali i testirali samu metodologiju, laboratorijsku metodologiju za otkrivanje tog tipa beta-kazeina, a ovo je logičan nastavak, dakle, pravljenje stada, odnosno zapata gde ćemo imati krave samo sa tim dobrim A2 tipom beta-kazeina i gde će se to komercijalizovati i pustiti u proizvodnju mleko A2 tipa.
kao što je i neki logičan sled događaja u svemu tome, planiramo da to mleko nazovemo A2 mleko i da ga kao takvog i plasiramo na tržište. U regionu nema takvih primjera, ali dakle mi bismo bili pioniri tog posla u našem regionu, dakle u Balkanu pa i malo šire. Najbliži primjer gde se to radi, to je recimo Austrija i Nemačka. Prvi koji su započeli taj posao su bili Novozelanđani. Naime, oni su otkrili da imaju jako veliku incidencu pojave dijabetesa kod dece i krenuli su da istražuju šta posredi tome, jer bilo je jako čudno zašto se baš na Novom Zelandu javlja dijabetes. Međutim, oni su država koja jako mnogo proizvodi mleka, imaju jako veliki broj visoko laktacionih krava, visoko mlečnih rasa, i onda su oni bili prvi ti koji su ispitali i utvrdili i otkrili samo to potentno dejstvo beta-kazeomorfina. I oni su prvi napravili te takozvane farme koje proizvode A2 mleko. Mi samo želimo da to uradimo i kod nas i da ponudimo našem stanovništvu da se hrane zdravije, da imaju neki proizvod koji može da spreči pojavu nekih bolesti. Naravno, takvo mleko neće da leči nikoga od nekih bolesti, ali potrošnjom, odnosno konzumacijom mleka i proizvoda od mleka, tako kao što su sir, surutka, pavlaka i tako dalje, može se obići, odnosno zaobići pojava tih bolesti. I dok se čekaju rezultati istraživanja genoma buše koji će pokazati u kojoj meri je zastupljen poželjni A2 genotip, kod nekih drugih rasa već postoje konkretniji podaci. Zanimljivo je da od svih komercijalnih rasa krava samo Jersey i Guernsey imaju taj A2 tip. Dakle, kao da su i oni autohtone stare primitivne rase. Međutim, kod visokomlečnih krava, kao što su istočno-frizijsko holštajnsko govedo, smatra se, odnosno literatura govori da negde oko 10% svih zapata, odnosno stada, sadrži, znači samo 10% sadrži taj A2 tip, dok su svi ostali, znači 90% sadrži ili heterozigote A1A2 ili A1A1. Možda nisam napomenuo da i ti heterozigoti nisu poželjni, jer deo proteina koji se proizvodi je takođe A1. Dakle, vi svako stado koje pogledate u Srbiji, simentalca ili holštajna, ako biste uradili jedan screening na taj genotip, ustanovili biste određeni deo krava koje sadrže A2. Međutim, vi vrlo dobro znate kako se, odnosno svi mi znamo kako rade mlekare, da se svo mleko zajedno meša, dakle nema tranžiranja i onda opet dobijete mleko koje je pomešano i koje sebi ima i A1 i A2. Mi bismo želeli da napravimo samo ono koje će se istranžirati, dakle samo krave koje će proizvoditi isključivo to A2 mleko. Buša, koja je nekada predstavljala najzastupljeniju rasu goveda na području Balkana, danas je predmet podsticajnih mera država u regionu kojima se pokušava sprečiti dalji pad njene brojnosti. Izuzetna otpornost i izdržljivost ove rase svakako i jesu od izuzetnog značaja, ali za njen opstanak su od podjednake važnosti upravo ovakva istraživanja koja treba da dokažu i superiornost njenih proizvoda, prvenstveno mesa i mleka. Iako je njena mlečnost višestruko manja od nekih inostranih rasa koje danas čine preko 95% goveda u Srbiji, nadajmo se da će upravo rezultati istraživanja sa Fakulteta veterinarske medicine uticati na to da u buši ne vidimo samo primitivno istorijsko nasleđe, već i genetski potencijal koji može pomoći savremenom čoveku.